Дараа яагаад энэ зургийг хонох болно шалтгаанаа ангийнхандаа ярьж өгнө. За, нэг ороод. За, чи тоосон байхаа гэж бодож байна. За, ямар ч юмсан юм биш. За, энэ дээр энэ орчны За, хэдэн настай мөр өнөрсөн? Яа, 4 настай өнөрсөн. Оо, мандаа байна. За, өөр юм яах вэ? Өөр заачаа. Энэ шахаа 이렇게 갔다. 내가 그때 정도 클리닉했다. 이만 박을 있어? 내가 아빠는 뭐 있는 거였어? 나한테 무슨 언니는 한 번에 그래서 내가 그래서 이번에도 한국에 있었어. 그래. 나는 뭐 있는 거였어? 뭐 있는 거? 그래 양은 뭐 마음에 들었을 때 그걸 감사하면 잘 찾아라. 자, 기억 좀 해보세요. 애들, 야, 있어. 정감이게, 연식하는 바가, 허리도 못 끄듯, 아무 허리도 어떤 것이나, 어떤 것이나. 나 지금도 됐을 것인데, 보다 이렇게 어신 쪽에. 나 그냥 따라, 막 들어서 그냥 자, 지금, 강한 그래. 나랑, 아와, 다 봤다, 양은 정도만 감격이 저것도 되는데, 미니 바가 그도 무슨 못ባት 봐도 작은 생각보다 정상을 더욱더 냈어. 나는 그 정상은 이해할 수 없는데, 어떤 친구 잡았나, 어떤 그 선생님이 저 밑에 일이 니 보여 봤던 건데, 버스는 봤다 왔어. 예지 봤던 거다 전혀 정말 선생님이 잡힌다. 나는 아와 다 봤던 것도 됐어. 뒤에 가야 봤다 왔니? 이렇게 전 봤어 그랬어. 나는 저건 좀 이해할 수 없어 그랬는데, 전 봤던 건데 브레스 무슨 덕담 무슨 헬 먹고 브레스 잡고 전 오늘 그때 됐어. 나는 자기 집을 무슨 양은 덕담해 왜? 내가 전부 그 돈을 빼래 좀 이것에서 가서 이 보여줄게. 나는 거기서 전화 야 넣을 줄 알았는데, 되게 그거야 그때 이렇게 우리가 듣던 마실 그 우치찬스 마스터게 되게 감성 밑에 거기 나 알파벳 연습 듣고 빨리 가려라 내 무슨 연습 듣으면 나 이제 되게 힘 오셨다 사람 있거든 얼른 나 생각해
Бага төдөө өгсөн болохоор голдуу цагаан тэмдэг болоод хамгаалаж онцдог байлаа. За боллоо. За дараагийн өгүүлбэрийг эндээс уншъя. За босороо. Өөдөө наалажиг босороо. Хэн босоо? За босороо. За намш дараагийн өгүүлбэр. Тэр тоглоомоо яаж авах вэ? Авах юм бэ? За 그러면 오른쪽에 들면 다시
옛날 우리한테 갔었어. 아, 근데 나랑 게 아들 빵을 이렇게 그러면 되나? 한 번씩 이제 좀 줬잖아. 아, 좀 줬지. 좀 뒤면 나부터 배는 이제 가슴 밑에 그 목표를 먼저 뭐. 나 다른 게 있었는데 힘들어서. 너 다른 나야 이렇게 대해주는 것이 마찬가지로 아까 무슨 소리를 덕담하고 그랬더니 예를 무슨 옷을 덕담 줬어요. good. Namaste. Oh, from Harappo. Right, right. 무슨 것을 자신을 위해서 이렇게 거듭나가 나서 거의 모르는 것들 자, 어떤 참 있어요. 어디 저기 산대너. 산 있어요. 사이코. 자, 하면 두 분 까리가 따라로 그죠? 후야 것이 좋지. 찍어서. 후야 것이 좋지. 따라. 자, 인연 사람은 덕담을 저는 자, 나 확실히 듣고 싶을 것 속에. 아, 그만해. 정답할 때 힘이 좀 더 인기들만 벌써 이유야. 왜? 나도 야를 직하는 것은 누구랑 해요? 나의 할 나 오늘 하시는 거. 나의 할 때? 오, 맛있다. 에이지 수도 없습니다. 나 혼자 썼다 하래? 본인 스킬이 영어인 것이 있기 때문에. 이것도 말을 놨어. 나는 없어요. 없어요. 왜? 지금 나랑 같이 했어. 나 없어요. Network.
байсан тэмдэглээ гэсэн юм уу? Заадаа мэдхгүй бэ? Мэдхгүй юу вэ? Тэмдэглэсэн аа тийм ээ. За тэгвэл таны бодоод ямар мэдхгүй гарч ирээ. Та утгыг юу гэж таамаглаж байна? За ямар болсон гэсэн хэлээ? Хөл заавал гормоныш. Дахиад гормонсүхэнэ. Хэдэр очсон? Хийхгүй. За хөлөсөж өгсөн юм одоо хэлэхгүй байна очсон. Хэлэхгүй байна. За тэгвэл гормоныш гэж юу гэсэн үг вэ? Наасаараа гормоныш гэж юу гэсэн үг вэ? Хүний нэрөө. За хүний нэр. Тэгвэл ямар өчтэй хүний нэр та нэртэй чинь болсон ба? Юу вэ? Тийм ээ. Тэгвэл хөл гэдэг үгнээс олсоо гарч ирэх нэрээ хараарай.
өнгөрсөн цаг бичиг. Өөрөөр хэмжээ бичгтээ өнгөрсөн цаг бичдэг гэдгийг та нар мэддэг боллоо тийм ээ? За. Ажлын үйлдвэрээ ирж хараарай гэдэг. Ажлын үйлдвэрээ ирж хараарай. Даавал таваа хараарай. За одоо хэдүүлээ өөрсдийнхөө бага насны дурсамжийг бичих нэ. Бага насны дурсамж. Бага насны дурсамжийг бичихтэй хүүхдүүд бусдын сонирхлыг буюу олддог тийм ээ хөгжилтэй ажилтнууд хар хайр нэгийг бодогдуулсан дурсамж бичих хичээл. Богино яавч өсөх болоод энэ дараа танаа. Энэ болоод Дагч үгтэй. Богино. Бүхэн дурсамжийн онцлог болсны дараа ангийн хамгийн гоё дурсамжийн эзнийг шалгуулж хэлжээ. 뭐라고? 그때는
봤다, 봤다. 내 얘기를 봤다? 언제 알았을까요? 야, 아마 다음 달에 아마 다음 달에 내가 어떤 집에 됐거든. 자, 고칠 때 누구 있으면 나 다른 사람이 몇시야? 너한테는 나 무슨 무슨 가위? 아저씨, 자네? 알아보시든? 나 어디서 모시고? 나 그랬어요. 나를 근데 그 알아? Ja, 저번 달 그때 도로 볼 때 선생님이 이나고 공부해 주셨어. 얘 진짜 때 저번 달 그거 때 이제 봐. 무슨 달 맞다 말 기다리지. 확실히 공부는 그거 문이 들어서 필요해요. 하고 있습니다. 오, 얼마나 먼저 있네. 자, 다음 말씀 중에 어디 모시고? 그렇지나? 자, 그래. 어디 모시고? 자, 왜 안 돼요? 저번 달에 이제 다 하셔야죠. 굳이 막 하는 건 있어도 되냐고. 아니면 그거 저는 막상 이제 오고 일단 되게 가고 싶었거든요. 그래서 오늘 또 진짜 우리 지금 진짜 내가 그냥 게 뭔지 이제 저 자, 그렇지? 근데 그때 내년 오늘이 우리 자, 자, 내가 지금 나는 집에서 그렇게 하는 게 어디에 가서 그렇게 하고 싶다고 나는 어떻게 일이야 아바타 거기서 김대 부가져 가면 진짜 이제는 다음 찾아주는 자, 자, 어디 모시고? 어디 모시고? 모시고, 그렇지? 다른 모시라. 어디 모시나? 다른 모시라, 다른 모시고. 다른 싫어. 자, 자. 나 어디 모시고? 어디 가? 모시고.
Já, itu tuh sedikit, terus tuh kan itu sanjik, jangan lupa ya, itu makanya, nato kiri dah, kiri dah. You're putting that shooting, honestly, but or subject to do. Sit any of the activity, that's it. We'll put it as next unit. Now we will do just one. Okay, this is it. 자, 쭉 딱 하고요. 그럼 쭉 딱 봐야겠다.